Tuai le ngalo ia, pa ia malu sa mo yon tulang whalupe, pa ia whal tala le lei, malu whal e tunu, ia tainane malu whal malo, a talo whatu whoile, pa ia malu maulunga, o lo mo melini tato whasalalaunga, ia tunu mamau, ia matawhai fia, lo lalam papa o mai tata tangata umo sa moa, e ia tel tenunga maulunga o tato por kalame masani, ia, o le whaalau ina lava lea o por kalame whaawawa le tato malo. E alai matau pu e te tau ona whaalau loa mai le vai aso i le vai aso. Lua tolu neo vai aso pai tato whaasalalaunga ia solulu. Ona o le whatoa taunu mai whanua e umanatu o te whaafoi tato whatalitananga umanei i asfareili. E tau a whai umai ngā luenga o le vai aso. Ia mai ele atoa mo le paia malu lau tusitala ia mo foi la vanoa tātou te whātasi ma vanoa whātasi umai tātou por kalamere nei. Ai manatu ia onisi nei o mata upu e tau pena lo ngona ia ma iloa lo ia le tātou watunu whaafonga tāpo i mai. Ia onisi o mata upu sa tāpā ma taranoina fontanga al kapeneta le nei foi vai aso la solulu mo atu ia o loo whaasolo pea tūlanga o whai unga whai al kapeneta ala inisio mtanga alwenga la whaatulai mai mo le lumanai a wal lumanai manuia o mtanga alwenga taitasi e meise atina e whaatino le malo ua pasi alo i aile tūlanga o le vai luaina o mtanga alwenga le sa avea mamtanga luenga o tina matamaita inu umanga sota. Tunga vai na nei ua whaatino inai leisi tu tino le malo e avea mawhala poptonga tu maoti e tau avea le puleina o le tau venga o le bloketi o le miliona ta la. Ia ai ese mai ai mai le mtanga luenga o tina matamaita i lela suia lona ingoa o le mtanga luenga o ainga. Whamoe la vaia, ina ia whaamapue le tūlanga iai le mtanga luenga o tinamta mai tai le whalau teleina o na tiute. Ia le ngafa i mea tau tamai tai lava po tina. Ai o la ngafa tau li maina i mea tau waile a inga atoa, tama, tina, tupulang talavau, whanau. Ina ia lau tele le whaawawina o le nei fo i atina enta penal tato malo tasiva i vasfut. Ai mai se ai, ona o lea ua whaopopo i eita tonu le atina eina, o le tunu e ala le bloketi miliona. Natu al tato malo, tau unti sila mamao, ina ia awane i eile tūlanga o le toe whenumia ia bavai ese le tūlanga o le atina e, o le bloketi miliona e au ngā mo nuu mainga matangata uma. E mawawai man matanga aluenga ngafa tonu i whainga wawai e afia umai le ainga atoa. Ia mamtafa yoi tau ave taun whaatulangai ma al vasola le nei. Ia ua whaatulangai fo i awa le rufi ina o le whaatino ino i amtanga aluenga e lua. E ia inisi o tamanuianga tu sao. E au ina atu i whalapoptonga tu moti. Tufa ina ili se lau wafe ma le lua se lau wafe ta la. Sa o maili poti le kapeneta a ua iaili tu e whetuna inga. Mai tawina e le o ato o toa le tūlanga o le tufa ina le awala e tala whenga iai. Ina ia iai le tūlanga o le ngafa tau li maina o feso soani mo i la tau e ta tau ona ave so soani. Mai la tau fo i pito i siri na mana mia so soani. Mai le taimi. Ma au tue whasolo mudi ai le tufanga sa mai le mtanga luenga tinamta mai tai. Tue abe tue liu lel to wha ina ia paleni, ato toa, mai e sao msanga tonu tūlanga tufanga. O nei whasoa, na whai lava i tūlanga e mana mia ai le so soani mo la tau charity. Masala poptonga ele fala poptonga le malo atu ina tuel so ni tala fe ngai msalo ba so mua o la tu ina mai el kapeneta se li poti alo ia fa tu langa o le meta unta o to il so ni nei lua se lau
tolu se la wafe tala Vaso vol nei faisi feo lolo tato ngase o lo fa solo pea le ngai ngoinga mo le mota ngase mto tua pe lava ta ua inisio au telenoanga e le la titi le ngaluenga o lo tapena mo tato falema te le mano no ai tu lango lo fa solo au ia tapena nga o mta fa yoi fa loto I fale ai le mfa inta o fia le tongo fitinga o tato ngase e silia mal se furu ngase le vai aso le nei intia mani usila mai o lo fa solo per tu langa il tau fai ina iaua nei tu la inisio fa fitau di le mfainta tongo fiti nei tato tangata au lo ave pea le avanoa en fai eo na fsosani fa le mai fafo ona o fa moe nei ia maua pea le avanoa tongo fitinga o le mafuanga fo I lea na manatu wai e tau pea na whaese tala no ngalo ia ma le asosi o li I matamai tai fo ma. I le vai aso le nei. Ma e sa maua le avanoa, sa whaese wha soa I se fontanga na whai. Ma u wha alia mani no ai le tūlanga papole o le tato ma lo tūlanga le u tato iai. I le whatupula ia o le ngase o le tunu. E le lai titi, mai le tau vointo e alo se si le ato la au. Pe tau foi ona toe teu ma fale o le upusa o lava. E te le ngā luenga e tau tu lai mai ai. A li I matamai tai fo mai e la langol wha moe o le tapena tu nei. O le mau wha vai le a mai I le ofisa I le soifo maloloina Paul fale mai ele o tai lava tato fo mai. Tau a vera ngā luenga. O le foi laua ngā ili tato malo e tapena le toe a mai naunisia tato fo mai fafo. Tato masini mai fafo. Tato tangata e tole nia tangata e vaia masini nei. Ia malitulanga o le wha au o le whai ngā luenga o tangata e fso soni. I le au whai ngā luenga le whale mai e tonga fitia tato mai. E le la loi for sfulumon topo masini le lei o le tapena mai. Ele por kalame le soifo maloloina. E afiai fa ata malolosi MRI. A mai se tau tonga fitia o tato skiri scanner sa fai talwe nei. Fa le tono fo. Ma o lo ieri fa moe tau nua mel vasa fau ia insinia fa aptoa. E o mai e tau tonga fiti tato masini nei. Ia ma le tele nisi o masini fau. O loo mana o mia le teimi nei tu pautina. Kanesa, leisa, tulanga o le tapenanga o isi tong fitinga e mau ailfa ma venga I lo ai le ngase sa o lo e ngase ai. Ai le ifaya tong fitinga. Mai te le o le tau o le talanonga na whai ma li ima tamai tai fo mai. Ina I o lato sila fia le wha moe le malo o mana whai le fale. A o le ano fale. Fai si te leo le me tauntato tilo ia I le whaalau te le ina le au nanga. O lo mapu le au nanga a le au tausi soifua. Wa mawal wha maunga e varu se lau le iwa se lau. Le foi na whaile si wha unga taluai nei. O lo o lava le tapenanga a le au tausi soifua. Peita, ia o whetuna inga, ia elena o le tausi soifua e wa ia ngase. Tau ana ia li I matamai tei fo mai. Po fe lava le tanga luenga po cutes 87 ma wards uma e le ngata I lea le taunu unga le tato arbation, emergency, tipi, far sue, far matoto, far taotonga, hiatas, ti lea le tūlanga e tauna vai di le lei mai o umana ta pena le tūlanga o le soifo maloloina I lato mtafa ioi. Tu ina mai ka peneta ina I fa maonia fa soro le leina I tapena nga uma morso I fo maloloina. Aso foi ba aso le nei sa fatulanga I le firfirina o le CEO fo alamtanga venga o so I fo maloloina. Ya e mo na moliatu fa malolunga I le tunu o no le fe ese ai o fa maunga na tu inatu. Ua mau ese le ofisa I tūlanga o le whaatulangana o ngā luenga. Ma e watu ai le vai malu I puenga I le whaafonga mai e le tunu e mese fo I la tau na tā ua la tau swafa
e whiwhirina mai la tau na tu ina tu ai whaamtalanga mua e leo le wha i unga le nā ka peneta na watu. Peitai, o leo wa whaama wala lo atu mtanga luenga al Press Secretario ma le Official Palemia o no tūlanga wa tupu. Ai manatu se teimi o na wha li atu leo se wha i unga mautu ina name tau ina ia aua nei tu tūlai mai. A o le lava ua tasi i ai le fina ngalo o ka peneta ia o te manatu o leo wa whiwhiri ai le te maitai o lo taiulu i ai le tausi soifua al tātou atunu. O le sunga ia June Scannon Lui. O ia le na au tasi i el ka peneta i le whamoe moe o le whiwhiringa na whai. Ta whaioi lava i al pisasi, la tau te whati noa uma tūlanga o interviews mo me uma. Aia mailo e lunga al ka peneta, o na toi whiritanganga lo lea ma le vaai tūlanga uma. Ato ai ma le malienga a le fionga i le o loa vea minister. O ina e li lifa i e li fufuanga le whai unga mulimuli. Ma o le whai unga mulimuli al ka peneta, o le whai unga tū maule na. Whai unga wha vaevo le na e mulimuli ta i ai whai unga uma. E a matai le whiwhiringa o se suin tau wā. Whata foli wha malo i ai lato umman tau sini o. Ia o la lava le whai unga wei i el ka peneta. O le whai unga lo i le na. O ai fo i le la whiwhiria. Ia e te talo ina i manuia whaiva walu mana i manuia mo tanga luenga. O isi tūlanga ia peona utau o lea e tā pena maile insinia tautonga fitil tātou oxidant plant. E le titi foi le whawhita auli. O le mea tū ngāle iai o le eise taimi le lei whatūlanga i e tātou maintenance services. Monitoring. Me va pena e te le lava ngā luenga o lo ta pena. E le ngata fo le whalema. E fo isi mtanga luenga le malo e te tau o na iai tūlanga uma. Mo le whaawa wina o le vainga o nei meto o tino ina umi maunga. O walfa aso longa o le tātou o tino. Lo whatalia le vai aso fau le tātou pāt ma mea uma e whaale i el tātou kisene. Lo whatari vo le tātou siri skena mo le vai aso fau. Ia, malfa moe e tauona o atu e le tāki si masi o tua le lei tātou msini ia. E mori pelenga ngā whawhtaili, tātou motu tua oi, ko wana, e se whenga malotu tuile mamanua. Ia ona o le sapalai mai pea o tātou o kisene mo nisi o whamoe moenga mo le lumana. Te lele i tū lea, o kisene ia mea nai mana waritanga kaola. E whaftai lea tū o lo mo mel tātou so soani e tātou nutua oitu tuile mamanua. O le tātou EPC mal tātou power ua tuina mali poti al tātou EPC atoa ua tā pena le mtanga luenga o le whamoe moe o aso malolo. Pe on si fia o teimi nei le tātou te tāma moe lunga o le temporary project e la vea i ei tātou mali el tisi el teimi nei. E lima le ono isi a fi fau le wa mai e keita el tātou kirismasi ma le tau sang fau. Ia ma le tūlanga lava o lo whatuputupula ia a inga bisnisi ma mea uma o lo whaonga inga le kise. Ma e wa mai le latu li poti ia e e tal tonunga o le mea lea ua na o se mea le tu mau. E tātou te tilo e mo le nei teimi nei te ua le mautonu le pisi o le kirismasi ma le tau sang fau. A o toi tā pena uma le tūlanga i le whaalele ina o tātou wafi ena whaale tonu i fianga. Tau no atu le lua wherusu fitu, lua wherusu valu, ua toe ola uma tātou wafi whaale o leo ia. Mai e te tau o na tūla i se tūlanga pito i sili na tāla whengai. Ina ia maua ili tūlanga o le whamoe moe. Ia awani toi whaale tonu o tātou wafi. Lo tātou tamu whai pēr tuli le tūlanga o le hola i le marosi whawhawina. Lo i eltal tununga e tauna o atu le luafe taulus fulu wa tātou taunu uli taunu ungale nā. O le teimi nei o le tuli whainu mela nā. Mai a whai a tātou o i le ova atu ma le fitu supa sene o le marosi whawhawina.
O lono winga usao ngā le musa moa e le ngata ina maual tātou malosi whapop. A e ta tau o na pa ai le tau o le eltise. Taimini nei, e ala an tātou wō ilunga le tau taimini nei o le suau. Le voi whatala noa i le tūlanga o le whatula i mai e le tau o whonga tele lea e tapena e le APC. E iai le lusu 5 megawati. I se company tu inatu tau whonga e whaina lato whausia se tūlanga whapea e stand by i tūlanga la ia tu tupu maini mea whawhita auri po le crisis lenta to ia i le peol power ia ai o longa whatauli maina. O lo e pēnei company la iti le il teimil nei nal te 5% la ave iai. E mana 5% e le taitai ngā whatauli maina pe atu tupu whawhita auri tele. A laua mai la to tu lalo e tauna whaangafua se company tele malosi tau whain whaipaanga ma le APC ina i ta pena i le lusu 5 ta pena i a tupu mea tele ala ili mena whatauli mai nai ma o le polo keti e le lalo i fo le ono sulfitu so miliona whatino fo i fianga le mero iai ele e mawhai iai na ta pena ai a le leto e a fia Melena ave se umai tātou wafi mai taunga manono ave o no le pa o e mai se voltu langa o le whaaleanga ino le ea mo no whaanga o lala i tātou tangata i taunga manono. O lea ua tā pena pēr, leis tātou mta uptāua tā pena pēr le tātou company vālele mo le whamoe moe i le tausang fau. Whamoe moe le iai a le o mal tau sang fau wa whanga i o il tātou company valele. O lo tā pena li tu tino, whaatele noi komiti whapitoa, e ngā whatauli maina le tā penanga o le tātou valele tauna o atu le tātou talo tupe i a iuni. O ta oto mai se whaavaa o se me tau na whaatino amtanga. Mai ua whamoe moe le tātou malo i le taun tātou misia le tau sanga le nei. Tauna o atu le whaiunga le tausanga le nei ua tausang fau. Ia ua tapena le tātou valele. Mai avatu e fwoi whamau si au. I tātou umama le tātou atunu o le lava sa avatu le whasisiranga le tātou malo. O le avanoa le la tapena e avatu e le avanoa so se tangato le atunu. Fia lafola na la fonga pe ave voia ma shareholder le tātou company. Le ana avatu ai le ata Tauta'i. Ama tātou lava 5 se lau tāla. O la fo isi siau tupe o watu, tatala le vanoa pe AFIA Invest tātou company valele. Januari o la whatatia mai ai le awala e whao o mai eifso soani i lalo o le UTOS po le sifa e mawhai ai o na whai le awala le po whea ngai tonu iai po whea o whafo e te alalai. Whea fo samo nei e mawhai na tatala lau te ngā tupe le i te tonu e avei lau sao whanga. O le sao whanga mo tātou valele. O te tala le wanoa le mo le whamoe moe ia a me se lava i la tau o lalampapa au i tunu mamao. O le tātou sao whaatasi lea i le atina e ino le nei atina e tāua. Le au tātou vai, tāua mao ngā le nei teimili tātou valele and we are ready to do it again. I le mai ai o le tōninga o le mau ai tālafu. O vatu ma le selau mo ntupu miliona. Mai whamoe moe whaua wale services mo company tele. Ia mai se fwoi whaua tātou service mo savai. Ia matutuila mamanua i tātou tuino atas. Lo e fwoi whamoe moe mai se si tātou wala i titifo tau wheo lolo. E mawhai ai o na tātou wheo i atu i tonga, tahiti malalo tonga, e mawhiti manu ula talata mai. Whamoe moe malwhata o tonga na ai o la whatatia uma pol kalame i le whangaioi i masino Januari, lo tau pule le tātou Board of Directors, whamautu ma le task force o leo whiriwhiri e tau avel valele, whai ngā tonu ia o na tātou toi whatulanga le ma whailoa atu laso, tala i lola wanoa mo te ngā tupe, le mamalu o le tunu o i lato umai fia sao ma whaisea i tātou company valele. E ele mea lofantu ina mai le malo ia pani, tau la mai teimi o tātou ngapatia i le tūlanga
o le tātou power shortest. Ia na mai ai ia tūlanga o le 5 wafi mo li la iti. E ngā whatau li maina i ainga e mai se fo i whala poptonga iai ia le mapui whangalele, mapui purotu, ia le kosena, loto tau mawhai, mana tau lo mana o mia le soani ia au au nanga nei te iwhau pere pawa. Ia manisi fo i o whala poptonga le tātou malo. O lea watu ina mai ai ia tūlanga o afi mo li la iti nei. O lea la atu ina mai le pepa le kapeneta ua le whasosoina a me se fo i solar lights. Pe lus full montupu solar lights na wina mai i nei mea lofa mai whaaleo i nei le ngang whaftai. Langolong sua mai pea le tātou malo Japani. Ia monisi fo o tūlanga o lo a fia le tātou whamoe moe. O le vai aso le nei na o saini nai warrants. Ia mawhaatanga ia li leo leo. Nā tau te wha au pengaina. Ono le tūlanga o swainga i whola au whasaina. E lava sa moa no tata longo ma se whau nta upu nei. E leo se mata upu e va ai whatau va ai tato whainga malo. Ua matua mūsa e sae le tūlanga la matia o le tunu. Alom whanau, le tunu atoa e mta upu nei. Ma e le tu e tau mua alo fo i le malo. E le tu e tau mua alo fo le ofisa o le leo. O lea ua maua mai li poti se teiminto o le interview le komisina o le leo. Tauta'i. Ua pei al tālonga i vai, pel whātaunga o suka, ua matua mā ati ati. Leo ai la tau nei whaipisi nisi sua tupe i le ola o tangata. Ma e matua tu lai ale malo le teimine nei e ta pena le ano fale. Ina ia mai i la tau nei i le tūlafono. E le sem tā upu le titine nei, ua umana whai fo i le whonatanga alo ia, ka peneta nafi CDC, ma ufa mamafa i le me lea. Sirisira to toa i le rumana i o le tunu i alum whanau. I le talia le taunu mai o mea nei i le tunu. Ia, a whailawa o laua ia te tau tango fia oe, ia o launa ia tau, a o lou whai pisinisi ro le mea lea. E le tala whea ngai. E le tala whea ngai le tatala o mea ia e whaasa i le tunu, mai lamatia i le ola o le tunu. Ma ua foi na ave la ua popo inga, ia malfato nunga i leo leo, i au tu ai le mea lea. Ua wha talinga tuli, ma o ai lava tūlanga o peo le mea fua, o lea ngai mai tangata nei le mawhau whau nei, ma la tau nei o whaia whaatau ngā mea nei le tunu, e ta whiri sau noa i olo tangata. Ma e watu ai lava, e le ngā tia o neel teitai o le malo, e le fo i le malo na ta upu nei ma le whamsinonga. E fo ina whaile fina ngalo le whamsinonga nafi, e afe, late le afe, lua se lau tangata ua afia ma whau. Afe lua se lau mon tupu tangata ua afia ma whau. I le tango fia o fola au vasaina. Ma e le se whainu mena lai titi le mena nai le vai mamao. O se whawhita uli e mana mi ai e tu whatasi o le tunu atoa. Ma o tala noanga le nā le wha solo, o umal tala noanga ma le ofisa o soifu maloloina e mana o mia le apo le ngā lue whatasi. La so atai au ia o te savali ai le e kale sia so whatasi i Samoa. O le talo fo ilea ma le mafuanga le o le whasoa la whai. E mana o mia le la lango le e kale sia. Tātou te ave whatasi le whiau le tunu, e le ngata o whiau whale nganga. Ai e mamoli atuai ma le whiau tau o le puipuinga o Samoa i whawhitau li nei. Ami o matanga, sawaina, whalau whasaina. Te le la sanga tāua, pe a whai e la lango, forfolango le upo le tua, ma la lango whawhitau di leo tātou whenga iai. Ma e o talo ai lau whenga luenga te tofi le tua ia i la tau lo umia tofi, i lunga o le fono whau tua e kāle sia mai Samoa. Talo na, tu whatasi le kāle sia male malo,
tō male tunu e whafor whawhitau li nei. O le songa fua o au talo sanga ina i fo le fono tele lava. O li pule no uma ma suitina uma i Samoa. Ole ma fuanga vo lea. E lava upu matala Samoa na ufai atu ma o whaoloro mau atu. O le tūlai e le malo e le tūlai na o le malo e whawhawha a whitau li onga onga whapea pe atu le mai. E mana o mia le lalango le uwhainga luenga to tofi e le tua. E mana o mia foi le lalango o le pule mamalu ali in whai pule. O lea ua mata atu le taranoanga whawhenga in taulangi a tae ao taal sfulu. A le songa fua whiloa iai ma le pule mamalu ali in whai pule tau wala mai suitina pule noo. Ai muli tai ai o le a tapena le ano fale. O le tapena ina o le tūla fono le Village Fono Act. E matu atu e wha malosi le pule mamalu ali in whai pule lungo tūla fono. Bylaws e matua malu pui pui ai tūla fono nuu mawhiaanga e tinei ai wha mai le nei wo mai. Ina ia le ngata ina malu pui puia le taulanga ia pia ma le lilifa o whaafitau li no whaanga tu taulanga. A ia sili ai ona pui pui nuu mawhiaanga ma tūlanga umai nuu tua. A wai le mawhai e mawhai na tanga luenga leo leo. Ona lato pui puia Samoa atoa. E mana o mia le lalango le whainga luenga le kalisia, whainga luenga tofi le tua mana o mia fo tu lai malosi mai. O le pule mamalu ari in pule tatou te tutu fatasi. E ti neia le whawhitau li lewo mai. E mata ngā, e maoluma, mai e le fōlinga le lei, po a fōlinga o Samoa la tatou tilo ai mo le lumana. Al me silin tatou whai te ai, auto walo, ma tatou whanau. Nye lava watu upanga e noa pe, wa pe o le mea noa, pe o le mea fua. E se me te le afiai, tatou sira mamao, ma tatou vavai. O nisi o la tau ia, wale tai afefefe o mai lunga Facebook, whaaliali mai la tau M16, whaaliali mai la tau whana natai whanga. O lan me lewa mai le tunu. Ua whaafefe Samoa. O lato o mai e matulanga o lato o mawhaina lato whaia sori tūla whono. O mano whatuna mina lo viso leo leo, whailo tau tiute. Whail me taun whai. A whai wale whaatua o ia leo mai o tangata nei, lato te o mai wha matau le tunu. Taun tūla i malo sile tanga luenga leo leo, sui o le tato malo. Ma ua tapa foi le sosoani e malo mai fafo. A tatou la laa atu e mai umma le saufa inga o malolo tatou whaipaanga. New Zealand, Australia, ta umanin ma FEILOAIGA ma le ampasa sui vai o Amerika. E le mawhai, tauntu la il malo e la mua i tapenanga o mo mene e walpui puingo le tulu. Ia, o nisim tau puuma, o le whaalea atiri o ngā renga tiute, pe no tōsi fia le lava na tau pule atu le soso o le maua o mea i mai whenga malanga lea mai tutuila ma manua. Le whauwha maalusia le ofisio tiute tapena me whenga luenga. Le ngate malai valele, le ngate i tūlanga o wafu. Ia, male vainga o le tūlanga i whaata. Whaata tātou te iloa i waa o lo o mai tonu o le tātou o ngā sami. Ia, sa ufsiri atu ntanga luenga o tiute, peise latu whaata whapena e whamele ai. Ua au whaatonu ina le minsta malana ntanga luenga whaapi ine whaata i tai. O tau e vai a bodas. Tauna i tangata e sau whai lusu whai tūlai te tiro surveillance. So se waa e sau tonu o ngā sami e Samoa. Tauna i whaatananga whaatula whanu. Le eva noa tātou na whanua pe eini me tupu ai tūlai meini me whapena. Ma o le pui inga na e ta tau o na whaia le empowerment. Ma e tau na whail tūlanga le whaamalusia le wonanga. I re tau na tātou no whai. I le tūlanga sili o na tuutala loa i pēr whaafita uli e musa e sai. E lava upu masani e leise si lungo le tūla whono. E atu whaulo, wa e lule langona lea ia e ta whiri sau noa.
e me se lava le tawhiri sao noa i me soli el tūlafono ma wha mataua le tūlanga o le tunu. A le maule na mai e te awana nei. E le ai se fale o lo maua i le aisa ma le maluana, e le maua i manifana ma tautia. Loaded. Fully loaded. No tau si sila le ina, te le lapata inga tauntu la i le fisa o le taimi nei, le le titi. No winga o le lamatia, ma le tūlanga o leu tātou wo iai, i le taun tātou whata malai. A whaisa le whaise ngā luenga, i le si sfuru rua sūtau sanga te ruai, taun tātou a mata le taimi nei pui pui ngole tunu. I le taun tūtala lo whapea. Mai manatu ai e whao ngā por kalamel nei, e batu e pēr le leo le tātou malo, ma le wawa ai at fo i mauto umma ia tō te sira mai le tā upure nei, le wa watu le lapata inga. Awa, nei to e whaia me ia, i o tō usta ia le tū la whono me umma le wa watu. Ma le tūlanga i o tō mautinoa, e le to e tau mua alo le whainga malo, i le tinei o me nei, e le manuia ma le anga isa mo mo le rumanai. Ma e tauna watu saa o le upu na, ia i lato umma, o lo o whaia winga wha sori tū la whono. E alai whalau whasaina, e maisia le whalau le sau mai whafo. Ia, o le whamtalanga na, o mta upu umana sa tala noa ni vai aso, ia malwhamu e moe, a whatuia la ia i tātou au tusitala. I nisi o tātou fisiri o wal tātou por kalami le so. Wala ofisili ka kung mo rin tulangan niya le warrants lo sa ni alaway iya alimano ya. Tani uma po na tani nga i patino na to spring amun mo lo fe. Se ivana ngā lava o sofa inga e la matia i o lo leo. Al matala noanga na le la ma le sui malo Amerika. Fua email malo Amerika le limas furu bulletproof vest. Mai tu inatu mtanga luenga le vas fau. O te mana o te o i leo fai le tala ma leo. Mo FEILOAIGA lo i mtanga luenga leo. O te rei FEILOAIGA le mtanga luenga. Ona o te lo pisi mal maumele fai mamulia lo i le presentation of vestia. Ai lolo leo e te tauna pui lo lato soifua. O leo tato vai. So se taimi ma so se mea atu i los fai. E ia au penga mtautia laua sau fai me mitangata nei. O lona winga. O le sao niuni whale velate. Le vautou vai. O le te whewhe tangata me le Facebook. O whaali mai o lato fōlinga. O whaali mai au penga o laia lato. Ele te tau. E tauntu lai lea. A se vana ngā se mea o sirifia la tau. Mo le puipuinga o lato soifua. Ea o lea ua tawai ona a vea o penga mo le puipuinga o le olo leo. O selenia, taimo la no. O selenia na taua. E la joy fa fo I tua. Le na tofo le talo le tupe po sta o lo fa no. Tai rusela wafe ma le to rusela wafe. E to fa ia ile. E to tanga ia le malo. Fa na e fa mani no to malo se ma fa mo mole po a charity organizations ia mo to le la to fa fo to la to tupe. O le lusela wafe ma le sela wafe. O tupe na whaanganga I lalo le talo le tupe. E ave so soani ia I latou o iai whaalapitonga whapea. I le maitau al kapeneta e le o pāleni le fua na mai. Ona iai si whaalapitonga. Whatuata I lua tau sanga tanu na tatala. E is whaalapitonga whatuata I whātau sanga o tatala. E is whaalapitonga tai whās fultau sanga o tatala. E is whaalapitonga tai fultau sanga o tatala. O le fua la ma le vai. Tilo I whaalapitonga ua lewa na tautua le tunu. Ma fua mai ngā luenga le la tau te whaia. O le mele u mai tau. Ua pei fo le ua whai isi sosa I te fo. Ono tupe ia. So to be fair,
tauna matua i tilo le tanga luenga o tina mta mai tai po ai tangata nei. O la se la tonga luenga le ufai, o ani fua, o ani objectives, o ani mea umai lo mai e mo i me e te tauna. Ai le vai al kapeneta ua fua walanu fa atasi ia isi fa la popotonga e ka le sia o aonga ta tuspa ia ma mewa pena. E le o tutusa le o tutusa fuatanga tu whanga o isi fa la popotonga ona e taito o tasi a inga e ona fa la popotonga. O isi fa la popotonga e afe mon tupu tanga ta awai, o isi fa la popotonga tu se lau mon tupu. Ai lenga tutusa ma le fuatanga le na mai. To be fair, e tauna va ai ia tulanga o fuatanga po feanga iai i latou e te lele a fianga o se tupe ave ma le a fianga o latou e laititi ia ma latou fau e fua le tupe ave i le fau o le falapopotonga ma ia se i fua mai ma vaai po o atau nu unga lelei a le anga le amatenei a tapuni i tausanga fau e fua fa penalti tilo a fa peo lewa allocate le tatou topsela wafil tausanga tauna vai le afa pena avel tu pel tau sangalen tene a mai li poti po amen fangai vai audit account ba ai me umana e fuana irfa awa winna o le sosani ai pe o le mele rifa ir sosani o la tau ne imana o nga siri na no tu ma ala sau isi fa so ele o mai la to na tu si mai o la leta what's wa for le si au nanga te lea i le tunu ua level an tautua. A lei wha fi tauri o la to tongi me va pena. A ele o saua i lungo le fuatanga lea, o te leilo la, po o lava le wha lau i loa an tanga luenga. Pele o lapa. E la uto e tu u le minsta. Na si le minsta pe sa a wai e le te min whaile tufa. E leilo fo il minsta. E la umana tuai. To be fair, ma ia sao, ma paleni. To e tu i tua ele o wha pea, to e tu i tua ele wha ngangal tupe. To e mai le lisi a ia mai sa o le vai vaenga tala whiangai. Whaftai, tuli loa tule vaenga lea na e sauno ai i le wheseta inga a tangia le whainga pe o le nele na tupu o toi whato ese ai le press secretariat le malo, po le official whaila press le malo. A tangia e le i aloa ia i le whainga kapeneta ai wa au mai se fai uma mai pisasi la mai tau atu. O le ase tanga ia le malo ia i sana fufonga fatau ele se su e vali. Ai ona o tele le afaina tele i le mai tau tu fo i la ngona o tanga tafali. Talu le masepu le ase tulo. O le mea sao, o tere alo le ato la au fa le tonu press secretary. Ele alo le ato la au o le mtaupu nei sa le tauan whasaralau el preseketeu si vananga o whai te whasaralau pe mai lunga le tatou porkalame nei o ala na me lo tel tenunga o i foi le pui ai whai unga umal kapeneta e tauna watu nei atea a matatu nei mo lumana a whapesa ini whai unga whapena na whai lumana le teimu sola gone were the days al temila nei o mela le tupu ia o fese tai le mai ngai lungo fa ungal kapeneta e batu la presekete wa esen me ufasala la ma le no fa malu lu atu ai e me tupu e foi a onga mo le mana o lo fa solo fa nga fa ungal terminei mal tau po tu na tu pisasi e lo to no se fa ungal tal fa ngai e winal sasi le na fai e pe no fa atu wa tautino e la to o lo la lo tato presekete ua le o ngatusa le me ufasalalau ma le mea lena mai il kapeneta e fasalalau ma e tatia mo le taimini nei se i whailwhai unga munmuti. Whaftailo fionga. Wa lo te vai atu o i sisi o sa oni mai. Ai na fasilingi ai lea pele o ila lea wa maona e ai vaenga o lo o mama mai ai whai unga whai al malo petai. O lo sili le lasa o atu wha mo le lo fionga. I afi i company laiti e lima. Lea au mai ai i megawatts ta lima sosoni i le power. Ia po le malo se wha altisi po. A lena e sau noa. E iai se taimi. Ina ia make up pale lusu 5 megawatts lea company e lima.
o lo fisili fa mole po oni company la i Samoa po on company mai fa fo Ona company le fa putu ta ilima le o company mai Samoa is company mai fa fo is company mai ole nganga la vaia ole avela no nei tatu tangata ki rola ina insi company le tau mantua foi avatur PPA le agreement mali PC na fto aulo la tota pena mela to invest and develop ela to project ela na initial company ole fto au mele le whaupunga ia te whapeu tu e tau fio no wa umi telen whatari le PC o le lomal tana noanga o le whasolo ia e tau ana fitu na mua o tātou tangata ia e ia pisinisi ne tauntu o wanoa pea ave le wanoa i nei tātou tangata e tau whai mai lona lua o le whai tau turi tātou no mele le teitei tumu tātou whai no mele le turi o fitus 4% le turi alfa mo la vaia o ai lava anga i mai te tonu anga i mai fa tumu le vanoa lea a tato rich le fitus fuko tato se ferole mele tato to e popole polan me tu le mai ala lava il pasene mo tato e tau avei au tangata Samoa ona i tangata Samoa i e tau fai mai e matua avela lango i nei tangata nei e atina e se i soala pule mari PC ma le regulator ia il tulanga mo fa o wino la to PPA Faftai tanoia le i a fea i lau sanganga ia le mata upule e sotanga i le lakapi o le atina i no tatu lakapi le o lo angia i le silia le pai tau miliona sala miliona tupe whapea o sa ini tonga mawhiti ai le isa ini Samoa te lo la pe te fia saunoa ia i taimile nei ia Faftai o koe vai aku for vasongi o sau foi le siniu se kele o le fai mai o missed out e Samoa le diol o le se lau miliona ta la Australia ai le isa lango le malo i le tio lea mor siri fia le tatu atunu o le tau fatu langa le afianga le malo le tio lea o mana matu telenoa ma le malo Australia o le fund lea o le ua ui me le malo for the first time. Taimi mua, o le ufa pe mai e Australia, le 5 miliona lea, mo le 5 tausanga, 4 miliona Australia le tausanga. E watu e soani i le lakpisa mo Super Rugby. Ai fa pe mai, e ele involvement le malo. Ele o avesa oa i o le uni lakpisa Samoa. E se ilonga e sengi le malo. O laula tala na whai le malo Australia, wha manino mai ne stena le malo i le tupere. O te le mana o saini le malo, a e o mai mani a ia inga whapea, e le i eise limo le malo e a fia i le lufi ino le tupere. A whapea leua mai e le malo Australia, a fia le malo, e te tauna i e whainga whawai. Ma whainga e a fia ai le wha asoso ino le tupere. Ina ia mautino o lo sao masanga tonu, i le tūlanga e whaale i ela ka pi Samoa. O le taimin nei, e le te nā masela ina le tūlanga le il tatu ina la ka pi. Ma e le o whaaloa fo i au tala le tūlanga i le au wala tue whawholi ina la ka pi. O umana o lapata ia mua, ma ai, au al tue whaaporo ki kia le whaingo le ina la ka pi. Wha tala noa tūlanga la ka pi i le tangata ta alo la ka pi, ma ia run lele yuni ile me tauna iai. No wamia lele ngatia no wamia umalava, tai fono, ma perestene o yuni misaro yuni Samoa a tol sfurun mato i. No whaalia lo iai o lo manatu lea, vai o to. O lea u whaimel malo Australia, e iei lea ia le malo Samoa. Whaatonton wel tupelea, mole yuni lakpi. No taualola iai o manatu lea iai finangalo le malo, toi titia tātou le qualify. O la lalwa ingol melna, o le wha le tonu noli ngi la kapi lan pulenga. Ma ele whain tātou toi alo le melna, o le la kapi, o le tātou ta alonga e pele ia tātou. Alal me le tātou vai al temini. Le anga results,
le anga le pulenga ta ape solo misa tamala tapi tatuli coaches o falling on menena e le o tūlanga le leile pulenga le ye le taimine nei mai wa umana ave la utu alalo perestene umano mai a tō mana nao involve le malo le melea o no tō role o e suito pulenga pau na le awala e sanga tonu ai me ia fatu el tato malo e lau fai mai le sef soasani le malo e ova ma le miliona ta la soasani le malo o le utos ma le sifa o i tutino le malo e fa fensa o nova pena te telefono le sef soasani le malo e le lau sau no mai nei le observa e o le ua mista out le tio e le mista out se tio o le au te whaatali i le whaiunga Australia, where does the government come in with this money? Se ilonga lava iai le control atoa le malo e whaasoso le tupelea mo le uni la kapi atoa. Wa mai uni am whamete, au lauli, we need help. E le o atu whamanuianga i lungo le yungi, i lalo ia i la to uni laiti. Ale tau te lo le lei lava, oro i so sani mai mai fa for the World Rugby. I fa so sani lava isi malo. O mai foi fai unga na fai konsale i nei i la to na hae le uni lakapi. E vai po lan mele watu. O lai ma se company to e fia sponsor tato manusamo. O mai foi la ia tau fai unga o susu e ngomana. Pawal tati. Ale suial pulen. E le to e fia sponsors le au. Ia le lau tutu e whapena i le au le tunu. Nāl me lau tātua vai, e lau develop mai le si unifou, le moana laka pile o sau, o whai le si franchise fau. Hawa whare tātua manu Samoa. Ai sea, o le lava vala al por kiki rea ria tātua nei. It destroy our rugby. Upsa o ana. A le whai ala se mena. O te leilo po whea o il tātua i un lakpi. O te leilo foi po whea la au i e lu mana i o le lakapi i Samoa. E la e whaasao le mea fo i leo to e se le observa. Na vili mai le message mai le ai komsina Australia e tia. Whamanu ruma e tia. La uri e se i sini le message leo mai. O le whaatali atu Samoa e saini le whamoe in condition e ia inga. E ia le lima o le malo. Lau umana whai le Minstau Sports. La ia le Cessnock. La toi whamau po umatulanga. E ilo il whaasoasoa ino tupere, it's a huge man. E le vale foi Australia il whape mai 5 miliona, ile 5,000. E tu whau whape lang la te ilo. O le whare tonu pulenga lakpi. Le la ui mai ni le malo. A le saini le malo endorse. E le se tupe. So simple as that. E la umano u whau tua i perestene matangata ia i le tūlanga lea. Ina ia o e whai unga e sui la tupulenga. E leto e alo fo i se upu po se tala. La me le whai le malo. Tau manei ana whamatu le fono nelta i 5 wafe ta i lua se la wafe. Mo le wha leo maleta alo. Wha le leo maleta alo la tapi. Leo tau pule nei le stadium fo i tai tonga mato. Au wha solo o la melea. Ole la kapi. Ala va fela en tato weta pena le fale, au le ano fale mo kua okia. I re tau un tato fata mala le melea, e tau un tau tino le solo. Hepa mali ia. Ala to uma ia a fie fai ngā tonu va por kiki o ese. Tu ule ta alonga ia i la tau, o tau sisila yaso ia. Nai to ina sa iai tata penanga mea. Mea ima se vesi, ala isa ala inkupe ngakai. Ala almeno isa moa. Nai lungo le rank. Tato pina e ule lololangi sevens. Ala alme ukako ia. Ukako whaia inga ia ule kauri o lololangi. E o i tū langa o le musua. E ala nao mai tamata alo o le fatu mo le turu. They pay their own fares. Nā uto whaalongo i tala coaches sai. They come with their heart to support their nation. Ia malama whauwhaunga lava. If you're ofula moana mo le manusamo. E se se le observer again. E se o te le i whapewa misi le tūlanga le tupe.
la e whaatali mai le ofisa o Australia le taimi e tauna usaini ai. Ona leo te whaatali conditions ia. O lea le afianga le malo. Langa mai tupe e basao, yo e wha le tonu. O le malo le nendos. E taun wha mamlama. Whaftai tele lo fionga tāua, tele le tū leo e sao no i aima whamalama. O te tonu o le isi lea mata upu o lo fia wha. O fonga mai ile tele o tātu tunu. No sa wa iwa e stoluai. Te la kula o makua i ma whana tā alonga le liki te kokipu o i le motele whai tuatule i le tuatane. Ia no whalongoro le i tala leo le tupe. Whawhitai o leo maua tupe ia o le la o maua lea whaamalam la manga atili o le paitau miliona lea. O le se o siri la so o trailer o fionga whaamolmole. E le ia whea po i tato whaatanuanga e tau si whaio o e mawhaio na tali mai. Whai whai ana whaatali pia whaapea le i o Iesa suenga. Ona lea sa whaapea au mai o mua tato whisili. Ia ai le pasia po i tūna o lea e elon tau teunga. Ai o lo whisili le fia tu watu. I le 5 tausanga taluai, po lua whewua se fulu. Lea na ave ai le tupe silia le, e lata le miliona. E ave whawai le awala hu lea ratu i loto samasoni, sa oloanga i o maua ia pato ia. Peita ina tā ofi le awala le nai le whaia. Tā ofi ai ngai ana whanua, ona o le a whai nau, mea tō tino. Ai le aini tupe tutongi, mea tō tino na awia. So, o lo ofisili la. Pe na tuli loa e le tātou painga malo, leo na pale mai le lu o tasi, leo o mai i le taimile nei. Ia le mtau leo. Pe o toi whaafo i tupele na ave company e whaia le awala lea ele i whaia. Pe o le ase tala la tamai o na mtau. Whaia no whaatali pe a whaia. Awala voi le lakula wala papa le iai wha saolo o. Ia ta saolo. Okay. Ele o le afe iuka saolo. O le wo wha mawina e le e be honest. O le au sa idia on te mole stali lumana i sistate por kalami. No mantua le wala nan taufi on of tena inga fala ingam fanua. Ala su e polar tulanga no ile tenda na pesa fa tenda pen pasia fo i ila tong sa taun fa ile wala. Ia, sa pasia na e company na ave ele iba sela wahfe tanga e fa ile awala le na. Ia, ai na talo sangara ai ma. E tutongi atola tome totino e whaaleanga i le whaingo le awala. Ai le tupu, pe luari maaffe ia tupen tau sanga tutongi le tupu. So lea o mane ia, ia rau taatia, au whea molo awa i tupele na ave i le tenda, i le tau whonga. O lea au susu eina ma to e langa stato press conference o muri mai. O afia ta te alu le teimini is all temporary. O le mea na whai e o lai le paua e le toe pē. A se konfiki ka ko wafi la po ai o le anga i fianga. So lau tau mai le ofiso te le a monga lai amo le IPC teimini tato a filisi umanei. E lua se lau varsu wafe ina masina. E la tato o ono tua le teimini nei tau le aso luful fitu, luful vapu. A whapopola i malesi 5 lewa mai, ia te role si tau whasili na. But that is how much cost o le tau awhere i pisi temini. Tau taru whawhi tau, pēa na tala no atu, o awhia na tupu. E ta tau lawa na whai isu suenga. E le lai titi le cost lewa handle le malo, taru whata mala. Somebody has to take responsibility. O le alma fuanga wala ina le anga fia. Ma e le tautu au no ina mea, e le tau. Wa te lere nei tupe, ta calculate fola o tau. Tato wa firisi le wa mai, ma le taimi le la tato tuli e lua firusu fitu le fatoa uma mea.
on a temporary basis. Ia, ai le ngata fōna, o le tau, o le la te whaatau mai ai ia parts. E tau fixa i sia fia rua lai ta, e le lai titi tupe. Ma tau na siri fia sa mo lau wha ingol tupe taru, le mea na tūle mai po airen whata mala. Ai, e le o tu mama ina le malo, e tau na tilo, ia uni tu e per pawa. Me taua uni tu e per pawa e tatou teimine le wha solo a yanga at kirisi masi ma le. Matangol tau sang fok. So le tupena no fiona le tu tongi ya fina mai so ato mai pakete LPC mai ya fina na O lai wha tupe u mai le APC teimine nei, o le wha stand pai le malo i mana o mia so soani. E o tōmana tua, o le APC, o le tu tino le malo. Ma o mena lena sauri wha upunga u wha mai wale mwhaina whai maintenance ono wale se tupe. E leo se tali le nā, tauna tali e nta upu nei. A mana o mea le se tupe, whesiri mai malo e watu tupe e maintenance ai ati. A ele a vele mena o nofo, le se tupe nofo, lala mele u fua mai. Fua mari ke leo ngā, wenga leo kā. Koe fua mai mari ke leo kupe wari rents. E leo whaingo fia ngā wenga le pisi. La lava e ao ma le pō la tau te vai e le o whaingo fi. A e siri atu le tū ngā le pēo le pāua mo tātou. A le tātou woi. Pē pāua. So now EPC coming up with a temporary plan. Leo tātou i le temini nei. A si tātou vai iri. Se longa lava e toi ola le lei afi lau tā. On tātou loro rai. Pē fia la le tupe ua alu. I le tau whaingo se whengo tātou. I ma le tupe sa unnecessarily spending. Taru whata mala le mele. Consider toilet of young and tell to let me feel out to do a young young. So le ua ilo so a ma be se me to tino to le to ama to no to ama. Na to for peo le ua te le fa ficha o dia ka sina to la sila lo young ma lo to la le ua peo le la o la ki nei o lo to ua o ai peo le la ma fia yon va no le pa pa ke le mai alu fa na ula. No mai nei le ralfanga o mangiangi mato wheloa. Whaari mele to ngau le mali al tūlanga lea. Ono le whesea inga ma pule aonga. Ea, o loo taritununga. O le pule ina o le lotoa ma whale aonga. O le wai ao I tū malo. Pawal mele nga whatauli maina le malo o whai aonga ea o ina tamaiti. A el tūlanga ngā lue whatasi ia whaia onga mal pule ngole onga male komiti o le onga. O le mea lau moli mai e le nuu mali tu malo e le o lea. Ma lau umana o whaasota ia le minista ma watu ia I male tūlanga e mate whiloa ingi lesong fua. E o mai umai le minista le pule onga le whaururunga le mtanga le. E mai sort out le whawhitau li male whionga e le matango fie. I le vaai o le wheesea I whapeo pulenga e lau mō tala o lau ese kesi. O lau ese la kesi a whawhenga whaile me mō kausanga fō. Ia, o tatia mō le song fua le umatou tāsanga I le whionga le ministawa onga ma le nanga o le usuru sao mai I ia le alalafanga. Ma whapea mai ua whai alpu le malosi alpu le aonga I meto tino le aonga. E se pulo keti na whai lai whape wa bese ia mea sa le tauna bese o me tauna I lalo le wainga li tu malo. Ele minister so formando roina o le tomo la no tato fare o kisi do fare to. Technically o tele lo. But to a fail le masini o kisene mo mal masini o kisene lo ne lo. O le tu sa la vaia ele o lava le taimi ta penai le sustainable maintenance. O la le ma o lo kisene o se tasi o matafa I silin taua ona e mana o mia le ato toa o le purity. O lo kisene a le leilo no purity e hoki kanaka I mangava le ele anga. Ia let's hope o le lapata inga lewa mai a tātou
ia toe siaki o mai tūlanga uma ia piua le leile o ki sene o le. But o masini nei, it's technical parts. Whare tonu le si meu sasoro isi leanga isi msini uma. But let's hope ele se metu ngā tele. Awa uma no fautuaina al minister. Wa ele si plan. O le tate no nofo ma le au sapalai kesi i Samoa. La ele RNG gas. Sa latu sapalai o ki sene mo Samoa. I leo watu ma le fast food 5,000 tatwai. They are the expert of cash. Nanga tauna sapalai kesi siaki fangu po update, siaki mita. Ala wo mano fautua iai. Au mai le company le na. La e mwhai a wala fo ia le whea vea i momo ISO tanks. Tai pia le whea vea ingo le LPG kesi. A watu tā isi mea stand by a waltu i ngā melne o e wha pēa e awhi whangu whaina utu i le ISO tank e kasi. Ia o mea umalawa e taunti tilo entanga luenga. A pēa no whai atu e re lai titis whawhita au li tai renga o ke sengela e whale tonu. Te le mea lai tau fix. Lewa fionga e lua nei ofisini whamu mole la. Lewa ofisini mua mua le whala a whasaina. Le wai sa lua ko iwa wha ai lutu na ngā o i tato e tunu o na whala a whasaina. Ia mau wha o pila ina ko i tato i o le. Lewa ofisini la o le ase sila na o fionga na tato maa lu le tūla o i leo le. Wai o se tūla whono o i lea maa si pole. Ni sala whaasala ino i nā tōne. Tāmu whia nene o le aisa ma whala a whaasaina. O la ofisini lona lua o le soifua manu no ina. E tō aisa no le tele o whaale i tōnu ka iai. Pele i tanga i ane fo ilo ki o ma tātou o le tūnanga fo ilea. Awa o le pōma i fo ilea lea e whaia tau tonga mua meo mani. Lea whaapia lava o na tau sa ili mai se si le fu au e fo mai mai fa fo ia na ia fo ile o anu ma fa na ia yo ya o ngai le fo ima ta fa yo na fa ro la O tato whala au whasaina. Ia tel tonu lava nau a watu le whamtalanga tūlanga lea e leo se mta upuro o wawai ai titi el tato malo o lo mtua wawai le tūlanga fo ia ele le mta upu. Mai ele titi tūlanga o le tau whai fo i tūla whono. Po o a tūla whono. A le eise enforcement. Le whain whai se mea. O le enforcement le tatanoi. O ai enforcing. O ai enforcing al tūla whono. Pe tu ur se lau tau sanga le wharpui al tangata i whalau whasaina ai a le enforcing le protection. Mai mau taimi. Leo avele avea i le officer tute, borders. La tau e puipuia va ai le mele le enforcement le taun fai. Le fawa avele fautuanga i le officer leo. O ai enforcing. Nai leo te malo leo ratio fai. Alal me lai maua mai, ema tautia. Ema tautia. Mo moe whaatasi mātua mwhanau ma mea ia. Ema tautia. Peol me noa. Tato rorola i ele matau tia o mele u tato woi. Awai, ele no nofo pe o tō mātou whanau. E o tō whanau ia onga. Affiliation mais tangata ma mea. You cannot see your children every day. O lo ule nāpu pōlenga whamatua. O atu ia onga affiliate. Le fo e mau mai o whai ia onga i tangata. Tangata whainga wenga le lei. Tangata e le tātou te whapea iai mawhauwhau. Anan mele woi. Ole, pole ngā tele na. E wele levana vese atu isi tangata sa te iulu isi pala putonga al malo. Tātou bailo le, wai se le transfer le mele sai. A taur mele le whalau whasaina ia so ia peina al tuno lava e tā uai lava na i tangata tua. Ia malau whai whatoanga wal te mini. Wa white collar le mea. So, ele tau lan tātou ti. Po la foi la le enforcement la fai. Po la foi la val tu la fono la fai. O le meta o tātou walwa le il sfuru, ele la le forsfuru tau zap. Ia, e tau na yeisi vai ngal tu la fono, wa le ua bai atu. O nisi o la tau ia maua, le e masalomia. Fa tau fale. Au fale ngofo, kakam kau kia. Mention. Fa tau fanua. No ingal tu la fono, o uma mena maua mai whatau ngō mei, e tau na sis.
Malai, wai bai tā vale whio i. O tau sile tā vale le whio i tangata nei le masalomia. I can't afford it myself. A whele sa wale tupe ne whai. Sau mai le ola o tangata, this is blood money. A leo whai mai le ofisa o whamsinonga. A whe o se lau tamaiti, pare tonu ma wau. Ia tau whai ngetong fiti po ketia nafi CDC. Tau whai ni whale whai le rehabilitation mo tangata umanei. Ta woso solo ia alen tō vai le vale. Aonga vai maunga maulora ngā isaka making whai mai runga TV. Lelo loa te stupo laboratories mo mea. It's serious. It is serious. Mai le taunta tō whatamana mele na. La vale si afsiri mo mudi. Ia, o le pathologist, o le e tauna i tātou tamaiti, e te tauna o ina le tūlanga lea. Ma e fua lava lai le mana o le tamatiti ale ever course lea. But let's hope i le o tue mamau e mawan tātou fua mai whapitoa mo le whaingo tonga fitinga. Ai olo iei ale vanoa e mai le malor tangata mai fiti lea e whasosoa ina i tātou whawhitauli nei tātou tangata i mari liu me whawhosei. E ma uminta ofi o lato tino. Nau whianga o ia se whaasoa po se katale noa ngā kabineta i le tuwhinga fo i lea o le minista o e mena i whamumu le sa se e mai e la whianga ia te. Ia. Ele whaingo fie le mata upu nei a o te itai o le malo. Ma e sa manatu se i au lia le whontanga le pāre menen ta pena re lau min tau te langa wha minista e winga le ta upu lea. Ha pena fo inisi o ta upu ta wha msinongo lea fie le sui pāre mia. Ia manisi fo whai ungo lewa mai. Au la vaia ia o te langona lo o nganga alofa i le ua whaamuri aulon tofi. I le whaingo fie, i lau waai, whātaitai, i suiti nā o le pāle mene, i ai me se fwoi tofi na tu i aile whionga i a napu. Se vete, e le lai titi fwoi le waai le tūlanga na tau wasa mailo na sā i whainga whiriwhiringa le tunu. Mai le tūla whono whainga palo tau o manatu. O laua i lungma nei o le pāre mene le tūla whono nei mona teu teunga. O la avela o tua lalo le kapeneta i ma le pāre mene. Tue whasoro muri mai tua tūla whono lea. Se i matua toe wā iri. Iri le lei me i o tātou waia. E le whaingo fie le tūlanga o lou whiriwhiri mai lou tūmano. Whatauto o le pāre mene. Tue whatauto e wha minista. Ai tue ave ese oe ono ni whauwhaunga leanga nisi. Tatou lo umar mele na sau wal fa unga len sau wale wa le ai lava tu na il tatou fata fa Samoa ia mal tu lang or suiti na po tu lang uma fa pena po a foi tau manga o fa msinonga me uma fai e lava lava no le foi tau so ala pule tu is fa msinonga ona le tong o se le va o le malo me uma fa pena e le fa pe se tau mi se sai lingol tu la fono o la le un o sai tu la fono e na tino la vena la vea foi malena la evertang e la fai ko ele ma e fai menna a e ru le lotte me na e mautinole e ma o lima e le la lune e ulo tu poto ile mata o le wafia ai le ma faula le foi na fai e il mta e al famo mo la vaia e le faingo fie o no le wa fai se tasio Paul Capeneta e mai e le fai foi na tu o le ngol fa lo na avili tu malo e o te le ropo fe o ngata ai le sa iri malo le tu malo tu langa le wa sa ilo o nganga mawalunga o mea mta upu fa pea o lo loto o to family fa o to tanga malu i Samoa e na sole o le pule pita o le e lava o tau le tā. Ai nau na ave fa mawhanwhananga i le sa avea ma minsta o sisi o manga i ai me se fo i le tūlanga le vai mamau.
Wa le tu sa fa lua. E le fa pe wa mele le tofi e sa fata. Ana to e mawelo se la to tofi. O le fo i tapu ai u mai si tu malo le tunu. A fa pe wa mele manu ia. O la tau le na. A le sa vatu le 5 tausanga nei se e le tofi o sa fata. Mo sui e to si fi ele tofi uma. La fo e nisi sa fai pule mo ele mo un tofi. A le lava sa avel fa mo ono le manatu ele ngata se tasi o tu malo tele le tunu e luona sui. Ia al sui ta mai ta. E tauan avel fa mo ona ia fa atoa i sui. E ui o lea. To o so le la. O lea o lava ua tau le ungol famisinonga. Ia. O la stemi te italo i le tua po ele sui e taun suia le fionga ia te iana le fionga ia anapu ian toi whailo po ile le tunu. As an acting ile tayo le whainapalo. Ia apo se tasila unta upo le na o sisi na. Ia o lo tapena le ano fale o tau sang fau. O lo tele to finga fau o lelo loma mai whaalau loa uma i le tau sang fau. Ele ngata i to finga na tsau no mai. Ia o to finga o sui o le malo i atunu ma mao. Am pasam konsula uma o representative o le malo i atunu ma mao. Ia atoa foi manisi o whaururunga mtanga luenga FIA i malkomsino leo MCO tiute o lo fa solo peranga luenga ai o la firfiri le komsino surfain i se va na FIA pala i moleva no Te tasira pisi mo modelo Ole sa ukule sa biasa sasi ali le office so upon ma. E fai na mo na famanino lo na wingo le afionga ya dia dinamiko ole sa fili ele pisasi. Ai ole afionga ya June pe yo fai umana wa autasi e kapinita mo le lo o le recommendation na mai lalo le pisasi ai pe no fai atu o le lauli li wino le fai ngol fai unga muli muli e fai a fia o mai fina ngalo le kapeneta ai mai se ala le fina ngalo le minista e a ian tanga albenga i le baba ai foi mal tilo i le i ungo le fai ngā fifiringa e lenga tutusar sau o pointa la tau e le teitasi te dua me balabala Ono no winga, i le toa whāto o 5 le na interview, e anga wā uma lava. Al wha unga muni muri la, e pēna o tō sifia. Ia, e ao uma manongi o le kāpeneta i la tō fwoi la ngona mamea. O le fo isa sau wha iei le sa avea fo ima. Ma whaururunga o le tanga luenga, e no fo inga le na umanei. Ma al whiriwhiringo ai ono le no fo inga le na umanei, o le me fo le ntupu. E rei whirwhiria ai ono e vea mauro na tanga luenga no fo inga no mani. E se volta tang whirwhir. Ai sawa na minista ia ia na tanga luenga whai mai. Maari ria kabinet. O au te whiwhainga luenga mai ono. E na rai wala na piki ai ono. A wā fo i o le whina ngaro le minista. O ia rea whea ngai maranga CEO le au mal po luso whai korari makausang. I le vaila al kabinet. The minister has a lot of saying i le whiriwhiri ngor tangata a velo na whātuatua. Mai le lai titina tofu uma lava whina ngalo o le matanga luenga me uma. Ia malesi tu lau lava i el profession whawhoma. O nei taimi uma, o le to tele uro o matanga luenga. Sa tau aweri whoma. O le taimi mua le nei, sa lai lona lua le nei. Langa le fo isa se ei palantina to e lupe e si foi taimi e vea mapura le whalema. O lona rua la lea. Se i taun whaire tu pāti nāman la tō foi tiu tilo. O leo tu lai mai tonu al taimi nei. Le tangata o le lau la mua. I le whaurulunga o tamai tai tau soifua o mo le tanu.
Ia tātou mataitu o la me wa avele au tasi. La fo me wa avele filfilinga. Tātou tapua ia le alo faiva. O le foi tina o le tunu. Ia malona foi tūlai mai ele uma fai aso leri. To oso fo le la. Ma eva tuai le whamalo si au ia ma le tarsanga al tātou kapeneta. O ai ui ia ili whai ungar kapeneta. Ia o tātou collective resolve le na ma le decision na leo fai. Le whainga malanga le sa utu malanga tua i le warawia mai Amerika Samoa. E leo talia le whinangalo tai uke tua mai le whainga malanga sa utu malanga o lona whinangalo. Whapea mai sa tatau na i sui o le vāhanga kau whai le HRP. Ia mani sui o le vāhanga le sa. E malanga i whainga malanga le sa utu malanga. Whio tau tau i tō whāma i whainga. Ia o le wala aulia ia. E leo se wala aulia tātou. O le wala aulia mai Amerika Samoa. O ia lana valaulia me Amerika Samoa. Ia maalilia e pauna o le au valaulia. Ana whapea o te pule valaulia. Ia la mea tua. Au vai ako pe wale fiu ko inga malanga whawhia karung panemia. Ai on sa ia le valaulia tutuila mamanu alena sau. A lela na o whata si mena la te vai atu lai whafua ai whapea la na o na sui el fast. O le malanga le nalu, no whaatasi me le mawhitanga le fast, wa le vantau pule le FEILOAIGA. Ma sui o le fast la i tutuila, lela no whaatasi ai. Na totongi al tangata i lona pasesi. Ai sa sao uma i saonga, e so soni mo le eventa le malo. Io e fei maria ia, wa lava lona teimi sa palemia ina o le malanga. E tu mea lava no le whainga malo fo, le whato atasi le malanga e pisa mai. Ia e le uma. Whaftai tui pawala o ofisili ona. O le sile mta upu ta atula i mai lama o fiunga mai te taina. O sta sile mta upu sa langa ma sa pesili ni ai foi. On i le tau soifanga ta tono nai te mana tua. Le tau soifanga o ofisili. Pe ua apon se price control board. Ia o lo whanga solo le tapenanga tanga alwenga. Wa umana avel whatonunga. Ia wana isi lial tau sang fawele i whaial tato price control board. O whena matu whilo i man tanga alwenga mo ave i whatonunga malo si tapena le mena na. O le taimine nei, ua matua pule al tangata i le tau o lana o loa. Ioi, i rea tu e nama se laina. Aisea, no for whainga malo na umatu i tu atu. Ma tā ofi le price control board. A tato wo le formula lea o le demand and supply. E le o toi ao ngā mena le taimine nei. Ua pū le al tangata i le tau ana loa. Tato toi whafo i e control le malo. Aisea. So se o loa sau le tunu. E maua umai tai le tiute ma le tau whaasi le tau na tuurunga le whai o loa. Maua lan profiti. O lan me le taimine nei, ia wa tūtala loa lava, me no lua o le tato public health. Po a o loa e le te tau o na talia i lunga o fata o loa. E tau na whai, i le whaisako o mai vui ko whamau, kere o loa expire, kere o loa i le whakangare ngo whako. O e ka pue mai aka, ia leo ke whakare re agi aka. Ai o e ta pue le mai ata, o ai whare loa so tu la fono, o ai la tauni, la tau te whaia, le si i tai o loa. Al mena le te punei. Whai mai nao na pain apa o supermarket e to o se fulu, local pusa moa, whatanga sioki, ai malanga i mai lesi masina o si. Ao le tau a tasila na mai. O tonga fitina, o leva vai to toa i el temine. Ai pe al pusa moa le lifa mai ai, lifa mai complain o si il tau soi fong. Awa o mano vai atu, o e whawhanga ngini tau moa. Whaintou moa whaatu ufua moa. Ia matulanga o lae tele le moa i tā inu u prokarame saina lae whai. Ta pena i tūlanga umana ma me whapena. Yes, price control board will be up soon. Ia tātou wolola i tūlanga o le. Tau ngofio me uma. Ia, a whapele i si tala mo lia tūlanga ngawhaftai tele le tātou visa pasara lau. O le vai asol nei na mapini tō tasia ma le sui tausala me le almanga ia o kase maro si o pasiri ngaka. Io e ale umana ia le leu whaasoa ma le tātou au
tusitala nei aso ia aftai whaavanoina mai o loutou taimi. Sa moa malau whaafonga mai ia o se upu a le tautamali i asuasuatu vai malu i puenga. Tātou por kalame lava nei e mamoli atu ai tūlanga le whaalau i loa mta upu ume a sila fia le tātou atunu. Watu foi lava le tālusanga ia ma le whaalolo maau o a mata upu ume o lo whaalau i loa matala no atu. Le atunu upele e re ma whai le tātou whainga malo o na whai se fofo mautu se fofo alo ia pēa whai tātou tele ape foi whaatasi. Talo tuai tūlanga o ngonga pe o nau tau sangatu i mta upu. E mana o mia le tātou la lango vātasi. Le pa ia o le kālesia au whainga luenga tutofi e le atua. E mei se whai le tū vai o le tala le lei. E whapena foi le tūlanga o le pule mamalu a li imwhai pule. La ia le teimi e whaasolo solo atua tātou por kalame whaalau loa. Ia ona o le manatu o le tātou matafa i o i tau ave whaatasi lea. O le manuia. Puipuia, file mu, ma le nofo whea la whani o le tātou atunu. E mo le atu le ngang whaaftai tira ni aso, logo mai mo mai malau sisira mai, ia il wha moe moe la tātou tue whiloa i fōi tai au malama. Le isia tātou porkalame ia a tāpe nai le usuina o le whono. I le bai aso fau a wāwha in tā upu wha palemene. Al nei tu la, ia tia le wha sausango tōle ne fiafi, so i fō me manuia.